Breaking news, inut Babu Rongpi Thengpi kanghu alam ki keklang. Sonsi KSA mate karbilu chal dia song atum forest asaikhi aphan central range along damsi lamhoi pidat penapi forest asaikhi CS teron jalin ponsi dipu police station kapalu dipu matipung forest gate along ihum uto track registration number AS09831190 along pen ke plak tang kanghu thengpi nepolok bonta bangso kanghu thengpi nepdeda pisita me forest asaikhi tum chepari deng long ledet pusi KSA mate karbilo chal dia song dun mai phu pol terang hin ben news 24 karbiang long sahem long bil tanang pali lasi alang li thengpi kanghu bek abang phu Babu Rongpi phan forest asaikhi tu mahok pen kang sai pi haji mate lang dingpo lapen de forest department in charge karbiang long termas council CM Dr. Tuliram Ronghang kang sai je pan hukum pi haji mate lang dingpo. Breaking news, inut Babu Rongpi Thengpi kanghu alam ki keklang. Sonsi KSA mate karbilo chal dia song hin pen. Forest asaikhi atum phan mate center forest range along. Lamhoi pidat pen forest asaikhi CS teron jalin ponsi dipu police station kapalu dipu matipung forest gate along. Ihum uto track registration number AS09831190 along pen. Ke plak tang kanghu thengpi nepon longlo. Bonta bangso kanghu thengpi forest asaikhi tum chepari deng long letet possibility dulong lapente kopio posi chepari deng long letet ma da karjupon padu lasi alang li thengpi kanghu bek apang ku Babu Rongpi aphan forest asaikhi atum hokpet kang sai pi haji ma mate lang ding po lapente forest department in charge karbiang long termas council CM Dr. Tuliram Ronghang kang sai ji aphan hukum pi haji ma mate lang ding po. itu kata dia ini